Murakaza neza nanone mu kiganiro inzira njyabukire. Uyu munsi turakomereza ku mutwe wa 15 ari nawo wa nyuma w'igitabo Think and Grow Rich nk'uko twagitangiye. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo w'igihangange Napoleon Hill. Muri uyu mutwe wa 15 turi kurebera hamwe kadahumeka 6 z'ubwoba zikomeza kukubuza kugera ku bukire. Nimureka tuvuga ku bwabo bwo gutenguhwa n'urukundo cyangwa se gutakaza urukundo. Inkomoko ya bene ubu bwoba ntikeneye ibisobanuro byinshi cyane, ikomoka ku miterere ya buri mugabo yo guhora ashaka kwiba abakunzi b'abandi no gushaka gutegekesha igitugu umugore mu buryo bwose bushoboka. Ishyari n'ubundi bwoko bwose bwo kwikubira bukuzwa cyane n'ubu bwoba bwo kumva ko wabura urukundo rw'ukunda. Icyo nababwira ni uko ubu bwoba ari bwo bwoba bwa mbere bubabaza kurusha ubundi bwoba bwose uko ari butandatu. Bushobora kuba bukomeretsa umubiri n'amarangamutima kurusha ubundi bwoba bwose twabonye, cyane ko bushobora no kugwanisha ku gusara. Ubu bwoba birashoboka ko bwatangiranye n'igihe cyo guconga amabuye, aho abagabo bibaga abagore hakoreshejwe imbaraga. Navuga ko n'ubu bakomeza kwibana abagore, ariko rero amayeri yo kubikora yarahindutse. Aho gukoresha imbaraga ubu noneho bakoresha uduhenda abana nk'imyenda, amamodoka n'indi mitego ishobora kubikora neza kurusha gukoresha imbaraga. Ingeso z'abagabo zo ziracyari zazindi, gusa bazigaragaza mu buryo butandukanye. Ubushakashatsi bwitondewe bwagaragaje ko abagore ari bo babatwa cyane n'ubu bwoba kurusha abagabo. Ibi kandi ndumva byoroshye kubisobanura. Abagore bamaze kwiga neza biciye mu byo biboneye ko abagabo muri kamere yabo bakunda abagore benshi, ko rero atari abo kwizerwa mu ruhando rw'abandi bagore benshi. Ngibi ibimenyetso by'ubwoba bwo kubura urukundo cyangwa gutenguhwa narwo. Ibimenyetso bigaragaza ubu bwoba ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ishyari. Guharana urwikekwe rw'uwo mubana cyangwa mukundana nta kimenyetso gifatika ubifitiye. Iyi niyo mpamvu ishyari ari ikintu kidasanzwe gishobora no gutuma uhemukira intungane. Imyumvire yo guhora ushinja uwo mubana cyangwa umukunzi wawe kuguca inyuma ariko mu by'ukuri nta kimenyetso gifatika ubifitiye. Ibi kandi ntibisigana no kutagira umuntu n'umwe wizera. Ikimenyetso cya kabiri ni uguhora ushaka amakosa ku mukunzi wawe. Guhora ushaka amakosa ku nshuti zawe, abo mufitanye isano, abo mukorana, abakunzi bawe bitewe n'utuntu twa hato na hato, cyangwa se ugasanga nta n'ishingiro na rito bifite. Ikimenyetso cya gatatu ni uguhorana amacenga, kuzinzikiranya ibi cyangwa biriya, kwiba, guca inyuma n'ubundi buryo bwo gushaka amahirwe abonetse yose ngo uhe amafaranga abakunzi bawe, wibwira ko hari urukundo rushobora kugurwa, ingeso zo gusesagura ibirenze ibyo umuntu yinjiza, kwishora mu madeni y'uruhererekane, gutanga impano ku bakunzi bawe ugamije guhishahisha ubwoba bwawe, kugaragaza amarangamutima cyane no gutegekwa nayo, ubura uguhozaho, ubura ubushake, ubura imyitwarire ikwiriye, ubura ukwigira n'ibindi. Reka tuvuge ku bwoba bw'ubusaza. Muri rusange ubu bwoba buturuka kandi bugakuzwa n'amasoko abiri y'ingenzi. Icya mbere ni ukumva ko kugera mu myaka y'izabukuru bidasigana no gukena. Icya kabiri ari nacyo cya karundura, ni inyigisho zo mu bihe byahise zakomeje kwivangavanga n'ibintu by'umuriro utazima ngo abantu bazahura nawo, ariko byose bigakwirakwizwa hagamijwe gutuza abantu mu bucakara bw'ubwoba. Mu mboni y'ubwoba bw'ubusaza, umuntu afite impamvu ebyiri zumvikana zo kwibasirwa nabwo. Iya mbere ni ugukurira mu mwuka wo kutizera abandi bantu bagenzi be bashobora kwigwizaho buri kintu cyose yigwijeho. Naho iyindi yo ishibuka mu mashusho ateye ubwoba yo hirya y'iyi si, akaba yarabibwe mu bwonko bwe na mbere y'uko agira ububasha bwo kugena imikorere yabwo. Uba bishoboka ko umuntu yarwara, bikaba ibintu bisanzwe uko umuntu agenda akura. Nacyo ni ikindi kintu kigira uruhare muri ubu bwoko bw'ubwoba bw'izabukuru. Ubwigunge nabwo rero buza mu bishobora kongera ubu bwoba bw'izabukuru, kuko nta muntu n'umwe washimishwa no gutakaza igikundiro mu by'imibonano mpuzabitsina. Ariko burya ikintu cya mbere gitera ubu bwoko bw'ubwoba ni ukumva ko mu zabukuru ubukene bushobora kuba bugutegereje. Zikennye burya si ijambo ryoroheje. Ibi bubwoba mu bwonko bw'umuntu wese uhuye n'ibyago byo kuzamura ubuzima bwe bwose asigaje mu bukene. Ku rundi ruhande, ikindi kintu kigira uruhare mu bwoba bw'izabukuru
ni ibyago byo kubura ubwigenge wahoranye, kuko izabukuru nyine mu byo zikuzanira harimo no kubura ubwigenge busanzwe n'ubwigenge mu by'ubukungu. Ngibi ibimenyetso biranga ubwoba bw'izabukuru. Ibimenyetso rusange by'ubu bwoko bw'ubwoba ni byinshi. Icya mbere ni imiterere yo kugenda gake no kumva ucishijwe bugufi, cyane cyane ugeze mu myaka y'ubukure bwo mu mutwe ariyo 40. Utangiye kumva ko urimo kugenda uvaho gahoro gahoro kubera imyaka. Nyamara ukuri ni uko imyaka ya mbere y'uburumbuke bwa muntu, haba mu buryo bw'intekerezo n'uburyo bw'umwuka, ari hagati ya 40 na 60. Imvugo rero zo guhora wisegura kubera ko ugeze mu zabukuru si ukuri, kuko ahubwo umuntu ugeze mu myaka 40 cyangwa 50 aba ageze mu myaka y'ubuhanga no gusobanukirwa. Ikindi ni imyumvire yo gupfa kw'imishinga n'ibikorwa, ndeba kure, kwigira, biciye mu kwibwira ko umuntu amaze gusaza ku buryo atakomeza kurangwa nabyo. Hari n'ingeso y'abagabo cyangwa abagore bagerageza kwambara mu buryo butuma bagaragara nk'abakiri bato, bikanazana imyitwarire y'urubyiruko, bikaba byazana urujijo ku nshuti n'abahuye nabo bwa mbere.